Bueno, a cadella de relación. E non preciso agregar, de lelo en portugués. É absurdo. Estamos dedicando esta tarde portuense a un roteiro que nos convida a percorrer a parte central da cidade. Estamos no Mercado do Gollao, que é un indicador máis infeliz no fundo da turistificación do Porto. Seguimos por unha rúa peonal, a de Santa Catarina, vimos esa maravilla barroca que é Santa Clara. Do norte de Europa, de tal xeito que había alemáns, dinamarqueses, suecos, noruegueses. Eso sería preferible dicer de Centro Europa, porque a mí estes edificios parecenme moi alemáns, moi austriacos, máis que estrictamente ingleses. Sabemos sim, século X, havia aqui um pequeno mosteiro e uma pequena igreja. Século XII, Dona Teresa, que é mãe de Dom Afonso Henriques, doou um mosteiro à Ordem dos Hospitalários, também conhecida mais tarde pela Ordem de Malta. E então houve aqui um crescimento exponencial muito grande.